Reka nongere nkusuhuze kandi nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza aho uherereye hose. Ndagarutse na gahunda yacu akura amafaranga muri betting kuri munsi tariki 26 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025. Nami mbere yuko dutangira ndakwibutsa ko ukwiriye gukanda subscribe niba ushaka kudutera inkunga kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona zino gahunda zacu kabisa n'amavideo yacu agushishikariza cyangwa se agufasha kuba wakorera amafaranga binyuze muri betting. Uyu munsi reka duhere muri resultats zo ku munsi w'ejo. Mwarabibonye ko ama equipe twabahaye 16 byibuze 12 yabashije kuba abikora, kandi nawe urabizi ko twakubwiye ngo koramo amakipe yawe 3 cyangwa se 2. Nizere ko amahitamo yawe yabaye meza ku munsi w'ejo kabisa, kuko kwa dufite ama equipe menshi kandi akubiye neza, kandi byashobokaga ko agaragara ko ari butsinde. Harimo Chelsea, harimo Manchester City, harimo Napoli, gutsinda Juve. Zari equipe zikubiye byibuza hejuru ya 2 kuzamura. Ariko nanone ndakwibutsa yuko kujoininga groupe ya VIP urabo usezeye kuri stress zo kubatse se kwitoranyiriza ko byancanze ko bingora ko ndibwa buri munsi. Uze mu byukuri tugufashe uje wibonera pari nk'izi ngizi. Urabona ko aba VIP ku munsi w'ejo bo bari bameze neza cyane, baryohewe. Odi bari bafite 342 yabikoze neza cyane kabisa. So nta kindi bisaba rero kugira ngo joining group yacu ya VIP no kutwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe iyo ngiyo kabisa, ukatwandikira ukatubaza icyo bisaba, ukatubaza amafaranga bisaba, kuko nababwiye ko bisaba kuba witwaje amafaranga make ya abonnement kabisa, maze ubundi tukabasha kuba tugusobanurira byose bisabwa, bazo ubundi ukabyuzuza, maze ubundi tukaba tugushyira muri groupe. Uyu munsi rero ndagira ngo duhere mu gihugu cya Egypt kabisa, muri championnat aho yitwa Egypt Premier League. Equipe ya Al Ahly iraza kuba yakiriye equipe ya Pyramid. Icyo wamenye nuko mu mikino 5 iheruka guhuza ya equipe yombi Al Ahly na Pyramid kabisa, imikino 4 byibuza Al Ahly yagiye yitsinda, hanyuma Pyramid itsinda match imwe yonyine. Ago Ahli ikunze gutakaza imikino 2 yikurikiranye mu gihugu cyabo muri championnat, kuko match iheruka babashe kuba banganya mu byukuri nago ari kwitwara neza, kuko bafite amanota 19 ku manota mu mikino 9. Bakumva urumva ni ku manota 27 yashobokaga, ntago ari kenshi Ahli yatakaje amanota angana gutya. So urumva ko byaba bikaze cyane, baba bari mu gakrize. Marushanwa yose ariko mu mikino 7 ba Pyramid baheruka gukina yose babashije kuba bayitsinda. So nindi rero uza kuyobora urugutsinda rugamba rwo kuyobora urutonde rwa championnat. Twebwe prediction yacu tunaza kubona match iri burangire muri favor za Ahli, niyo mpamvu tugusabye kugenda ukayigura gutsinda cyangwa se kunganya umukino. Twirukanka cyane, reka dukatire mu gihugu cya Egypt cya Tunisia turebe iyo match iri buza kubihuza equipe ya gatatu ku rutonde rwa championnat. Iraza kuba ihanganye na equipe iri ku mwanya wa 13 yitwa ubwo ni Club Africa. Iraza kuba ihanganye na Ben Guerdane kabisa, maze ubundi nta kintu twiteze kitari uko byibuza equipe ya Club Africa yaza kubigira ikintu ikora kabisa, maze igakora win, igenda ugure win ya Club Africa. Kwihuta cyane twazamutse mu gihugu cya Cyprus cyangwa se Chypre kabisa, mu cyiciro cyaho cya mbere yitwa First Division championnat yabo. Equipe ya PAOK Thessaloniki iraza kuba yakiriye equipe ya Levadiakos kabisa. Icyo wamenya kuri aya equipe yombi, ikipe ya PAOK yatsinze imikino 5 mu mikino 6 baheruka gukina na kano gakipe ka Levadiakos. Hanyuma bano bashyitsi kabisa cyangwa se Levadiakos batsinze match imwe yonyine mu mikino 5 baheruka gukina muri championnat. Urumva ko ibintu bitaboroye cyane, kuko banganyije match 2 batsindwa 2, banganyine batsinda bo rimwe. Mu gihe ikipe ya PAOK Thessaloniki yonyine ni ikipe ihora ihanganiye ibikombe bya championnat ngaha. Uyu munsi ndaza kugusaba PAOK gutsinda umukino habayemo na over ya 1.5. Hanyuma turi kwirukanka cyane tuno kiraho mu gihugu cya Cyprus kabisa, turebeka no match kandi ka Karimiotis iribuze kuba yakiriye Paphos kabisa, uko biri kugaragara ku rutonde rwa championnat. Paphos iri serie cyane ku gikombe cya championnat yagiye hashaka muri no mwaka, kuko nyuma y'imikino 19 bafite amanota 49 barayoboye n'amanota 5 barusha equipe zibakurikiye. Hagati ikipe ya Paphos na kano gakipe ka Karimiotis bakumenyesha ko mu mikino 5 baheruka gukina Paphos yabashe kuba itsinda mu match enye. Uyu munsi nabwo rero ndaza kugusaba prediction ya 1.5 muri uyu mukino.
agiye ndi kwirukanka cyane nazamutse mu gihugu cya Turukiya shampiyona yaho yitwa Super League kabisa icyo wamenya nuko match iri buze kuba ihuza Antalya Sport yaza kuba yakira Besiktas kabisa. Besiktas mwarabonye ko yasinyishije umutoza Oleg Nasoshka babasha kuba banakora match yabo ya mbere batsinda ibitego 4-1 muri Europa League. So urumva ko bameze neza cyane, ndaza kuba gusaba kubagora double chance muri uyu mukino w'uyu munsi. Hanyuma ikipe ya Fenerbahce kabisa ya Jose Mourinho yakoze na Jose Mourinho nyine ahantu hose yibereye abayigurira ibidefenseur cyane kabisa, kuko muri kiriya cyumweru kirangiye basinyishije abadefenseur babiri baturutse ku mugane w'Uburayi, no mudefenseur Milan Skriniar bamukuye mu ikipe ya Internazionale de Milano. Mu byukuri basinyishije kandi n'umudefenseur Diogo Carlos kabisa kuva mu ikipe ya Aston Villa. Urumva ko bakoze kuzi hambaye cyane muri defense. So kuri iyi match rero bari buze kuba bakinamo na Giuseppe bayakiriye. Amenya ko mu mikino baheruka gukina hagati yabo nka match ya Fazare muri uyu mwaka w'imikino babangashije kuba banganya ibitego 2-2. Hanyuma ariko mu mikino 5 nabonye ko Giuseppe yatsinze match imwe, izindi match banganye 2, hanyuma ekipe ya Fenerbahce itsinda match 2. So uyu munsi nabwo rero ndaza kugusaba ko match urangire muri favor za Fenerbahce, azobuninze kuba ngusaba Fenerbahce gutsinda umukino. Ndi kwirukanka cyane rero munami nzatamuka cyane, nageze muri bya bihugu by'umupira. Reka mpere mu gihugu cy'Ubudage kabisa. Mu gihugu cy'Ubudage hariyo match ibuze kubehuza Hoffenheim na Eintracht Frankfurt kabisa. Frankfurt bameze neza cyane, bahagaze neza. So ndaza kugusaba Frankfurt gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Utakanga cyane nazamutse mu gihugu cy'Ubutaliyani. AC Milan naza kuba yakiriye Parma. AC Milan dahagaze neza ku rutonde rwa shampiyona, iri ku mwanya wa 8 n'amanota 31. Gutsinda iyi match byabafasha kurara ku mwanya byibuze wa 6, bakarara byibuze bavuga bati ekipe ziri ku mwanya wa 5 cyangwa se twazisatiriye nyine, wenda nubwo bigoye ku uyu mwaka bazagaragara ku mugane w'Uburayi mu marushanwa yawo nka Champions League, kuko bitwaye nabi cyane bitwaye nabi bishoboka. Kandi urumva banahinduye n'umutozo ejo bundi kubera ko nyine ibintu bitari bimeze neza. Hanyuma Parma urebuka ko muri mwaka ushize mu kwezi kwa 8 mu byukuri ku itariki 24 yabashije kuba ibatsinda mu byukuri muri match Fazare yi shampiyona y'uyu mwaka, ibatsinda ibitego 2 ku gitego kimwe. Gusa niyo match byonyine Parma yari itsinze mu mikino 5 heruka gukinamo n'ikipe ya Juventus ya AC Milan Preto. So AC Milan rero kuri performance yayo ubwayo ntabwo navuga ko ari nziza, kubera ko mu mikino 5 baheruka gukina batsinze 2 banganya 2 batsindwa umukino. Nyuma Parma bo batsinzwe 2 batsinda 1 banganya imikino 2. Uyu munsi rero ndaza kugusaba AC Milan gutsinda umukino. Twirukanga cyane tukomereze kuri match ya AC ya Udinese, iraza kuba yakiriye ekipe ya AS Roma kabisa. AS Roma yo ifite performance nziza kuko mu mikino 5 batsinze 3 banganye 2 ntibaratsindwamo. Hanyuma Udinese batsinzganyije 3 batsinda 1 batsindwa umukino 1. Urutonde rwa shampiyona AS Roma iri ku mwanya wa 9 mu gihe Udinese iri ku mwanya wa 11. Udinese iramutse ikoza kandi gatsinda no match yarara ku mwanya wa 9 nayo kabisa yarari simbuye AS Roma. So muri match zero ko guhuza ano ma equipe yombi, icyo wamenya itariki 22 zo kwa 9 AS Roma yatsinze Udinese 3 kubusa kabisa muri Fazare. Byukuri ndimo ndareba ngasanga Udinese iri gutsinda AC Milan mu 2022 yayitsinze 4 kubusa, ariko izindi match zakurikiyeho zose AS Roma Preto yarazitsinze. So nanjye rero ndaza kubona uyu mukino urangira muri favor ya AS Roma, maze ubundi nze kugusaba AS Roma gutsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Abangaba ni Golders cyangwa se Cup Finders Internazionale de Milano baraza kuba basuye kabisa. Aba bari kwirukanga ku gikombe cya shampiyona. Bona Napoli barakubanye, Napoli uyu munsi rabarusha 6, cyakoze nabo bafite imikino 2 y'ibirarane, harimo n'uyu nguyu bagiye gukina uyu munsi. Byukuri match 5 baheruka gukina muri shampiyona batsinzemo match 4 banganya match 1. Bagiye gukina n'ikipe ya Real yitsindiwe match 3 inganya 1 itsindwa 1. Byukuri urumva ko aka gakipe baraza kuba bakamerera nabi cyane kabisa.
kabisa kubera ko no mu mikino baheruka gukina ya vuba ahangaha kabisa 5 iheruka ekipe ya Reche ntago izi ikintu cyitwa gutsinda Internazionale de Milano kuko byibuze ni match imwe bahanganyije izindi zose zagiye zirangira Internazionale de Milano izitsinze so ndaza ko ngusaba rero Inter de Milano gutsinda umukino ndikwirukanka cyane ndikwerekeza mu gihugu cya Espanya Spanish La Liga Championnat niko bayita Rayo Vallecano iraza ko yakiriye Girona ndaza ko gusaba over ya 1.5 muri uyu mukino hanyuma Real Sociedad iraza kuba yakiriye Getafe maze ubundi nzi kugusaba Real Sociedad kuza gutsinda umukino Athletic Club na Leganes kabisa ndetse kugusaba Athletic Bilbao gutsinda umukino hanyuma FC Barcelona na FC Valence kabisa ni match ikomeye cyane ko amakipe yombi ikipe ya Barcelona ntagiri kwitwara neza pe iyo bigeze muri champion wagira ngo yabaye yindi si yindi kina na Real Madrid wagira ngo si yindi iri muri Champions League so urumva ko biba bigoye cyane kabisa nko muri match 5 baheruka gukina batsinze match imwe gusa by'umwihariko ariko muri match enye zose bantara match nimwe baratsinda so urumva ko ibintu birakomeye cyane hariya Camp Nou ntago byoroshye kabisa umusifuzi urukizifuriye umukino yitwa Cesar Sotogardo kabisa ku makarita y'imihondo araroze cyane ni mubi kuko byibuze impuzandengo y'amagare muri match sifuye bari impuzandengo y'amakarita 5 n'ibice 28 rutonde rwa championnat ruhagaze ko Barcelona iri ku mwanya wa gatatu na 39 irarushwa mu 10 na Real Madrid inshuti zanjye baba we so hanyuma ekipe ya FC Valence iri ku mwanya wa 19 na 16 so mu mikino baheruka gukina byibuze yavuba ahangaha kabisa nk'imikino 5 iheruka yose Barcelona yabashije kuba yitsinda habasha kuba banganya kamace kamwe konyine so iyi match ndaza kugusaba Barcelona gutsinda umukino twagiye gusoreza muri ya champion Imana yahaye igikundiro yitegeka ko abantu bose tuzayikunda mu by'ukuri turayikunda twabishaka tutabishaka ni champion y'igihugu cy'Ubwongereza yitwa English Premier League ndahera ku masaha kuzengaruka ku manywa ekipe ya Fulham iraza ko yakiriye ekipe ya Manchester United muri rusange mu mikino 5 ya champion aberuka gukina batsinze match imwe yonyine ntago bameze neza Fulham yatsinze match 2 mu mikino 5 rutonde rwa championnat Fulham ifite amanota 33 iri ku mwanya wa 10 mu gihe Manchester United iri ku mwanya wa 13 n'amanota 26 kabisa Manium ani kukisanzano hano koko mani yararaburije yararangiye yarashize yarapfuye yarapfapfanye abafana bayo ndabakomeje mwese nizere ko mwayivuyeho ye baba we mva cyakoze ku kibuga cya Fulham kabisa ikipe ya Manchester United imaze iminsi hitwara neza koko mu mikino 5 baheruka kwakinira nyine ku kibuga cya Fulham Manchester United mu byukuri iyo mikino yose babashije kuba bayitsinda urumva ko naho Fulham yabatsindiye ku kibuga cya OT mu mwaka wa 2024 mu kwa kabiri ariko ubusanzwe rwose ntago Fulham ikunze kugora Manchester United cyane yiri kuri kino kibuga cyayo kabisa urumva ko ewana sinzi urumva ko nyine nuko bihagaze kabisa nuko nta nicyo nabivuga yongeze kuri mani ngiye ndumirwa gusa uyu mukino ndaza kugusaba Manchester United gutsinda umukino cyakunganya ko ndabona ntago mbona Fulham meza kubatsinda kabisa so double chance yabo rero irashoboka kandi ikubiye neza cyane kabisa ekipe ya Aston Villa iraza kuba yakiriye West Ham United ifite abakinnyi pe bagerageje no guhindura umutoza ariko sinzi ikintu cyababayeho muri no season pe bameze nabi bari hasi baraciriritse baratsindwa match byoroshye muri match 5 baheruka gukina muri championnat batsinzwe 3 bwana ntago byoroshye gusa batsinze 2 Aston Villa yatsinze 2 inganye 2 itsindwa rimwe so urumva ko nakamace keza cyane karaba gafunguye iyi match rero nago ndi buyanalize ibintu byinshi ndaza kugusaba ko mu gice cya mbere ababonetse amakoroneri zigeze muri enye niko na over ya 3.5 mu gice cya mbere Tottenham Leicester City ndaza kugusaba Tottenham gutsinda habaye over ya 2 n'ibice 5 hanyuma Palace na Brentford kabisa ndaza kugusaba both team to score nyine bya bindi mwita ngo ne ama equipe yose kwinjizanya kabisa
ndabakunda cyane kuko namwe mwahisemo kudukunda. Imana barinde, mukomeze muze guhaha muronke. Ndakwibutsa ko uhamagaye cyangwa se ukandikira kuri WhatsApp, iyo nimero uri kubona kuri screen yawe ni 0794478632, tubasha kugushyira muri groupe ya VIP kabisa. No kutwandikira tubaza ngo nibiki bisabwa, ese nta mafaranga ngaho umuntu yishyura yo kwiyandikisha, maze ubundi akajya yibarira natwe buri munsi yibonera ipari nk'izi ngizi. Ciao ciao.